bathi nabayikhuluma kwaba nenye indoda yathi ngiba ukuthi singamnikela umzilikazi amabutho ngebanga lokuthi ngizwe bahlebe ukuthi nabaceda ukuthatha amabutho bazokubulala inkosi le babulale nesitjhaba bese bathumba inkomo. Bathi awasuka siyaberekisana nomzilikazi siyaberekisana kutsho bangakwamanala kanti nangapha ngakwanzunza balile ukumnikela amabutho isitjhaba umzilikazi. Uthe nakafikako umzilikazi ngapha wathola ukuthi amabutho akekho akhambe aphume ubuzimba bayibiza njalo ngesiNdebele. Wasahlela inkosi uMagodongo. Ekusahleleni kwakhe inkosi uMagodongo wachisana nomuzi wathumba uMagodongo nezibulo lakhe umloyi wakhamba nabo. Amabutho lawa athenaka phezu kwentaba babona ekhaya kunenruthu nethuli babona impika amagodongo seyiyokujika embiza behlangebelo bakhambe banwatha abanye bababuyisele emuva komari wathola ukuthi inkosi nomloyi lo baphambili ebuthwini elistrong kamzilikazi bakhona ukumthola bakhambe babanwatha njalo. uMagodongo nakafika nabafika naye ngakwamanala basahlelana nenkosi uSibindi leya athatha namabutho akhe bakhuphuka. Kulapha kwafika khona umzilikazi abulala inkosi uMagodongo abulala nomloyi ababophelela amatshe enranyeni abahloma ngemlanjeni. Umlamba khona nanje kuthiwa kusemlanjeni kwaMagodongo nawukhuphuka kudlula eLangkloof nawufika lapha kwaHertsogho kunendlela engenako enganasikontiri ivelela emlanjeni kwaMagodongo ngesiNdebele bathi kusekuthu. Ngokwehubhululo elinye bathi nendoda yakwamthimunye yayilapho ebekuyinduna yenkosi uMagodongo. Kwaba ngileyo ndlela uMagodongo asahlela ngayo amaNdebele umzilikazi asahlela ngayo amaNdebele wasewuthumba inkosi uMagodongo nomntwana wakhe umloyi. Emva kwepika Magodongo uSomdei kaMagodongo nguye wasale abuthelela isitjhaba lesi bekhambe sinwathwa mabutho asibuyisela emva ekhaya. uSomdei-ke nguye owabalibambela abambele uTjambo. uSomdei wathatha umkhosi ngonyaka 1831 wabusela esikhunjini wakhothama ngo-1835. Emva kokukhothama kaSomdei kwangena uSiboko naye bekasola abambele uSokhuluma ubukhosi. uSiboko wathwala isiba ngonyaka 1835 naye wabusela esikhunjini. Ngonyaka 1837 wafuduka wayekwakha kombiba eMostorlosi le ekwaDlawulale. uSiboko wena wafela ePini wakuyokuliwa nabeSuthu bakoSokhari wamdakana wafela lapho ambulala. Emva kokuthi kubhubhe uSiboko-ke wafika lapha uSokhulumi fanele ayokuthatha khona ubukhosi. Siyazi-ke ukuthi ngomthetho wakade umuntu nakufanele abe ingwenyama benikhamba naye nanifika emlanjeni adobhe ilitshe aliphose ngale komlambo. Ukuliphoseni kwakhe ngale komlambo amadoda athi bayethe selasithethe isitulo sakhe. Bakhamba noSokhuluma ukuthi kufanele ukuphosa ilitshe ngale. Bathi nabafika lapho uMabhoko waliphosa ntangi ilitsheli. Amadoda athi bayethe wabuza uSokhuluma wathi nathi bayethe ngingakaphosi ilitsho nje nitsho njani. uMabhoko wathi ngubani lo? Bathi nguTjambo wena siwathi mbulaleni. uTjambo warabhela wathi awa ngiba ukuthi ningangibulali kunokuthi ningibulale bhetere benithathe ubukhosi ngikhulumile ngicedile kunyane ezabe kuvele ukuthi uSokhulumi nje. Bangena ngaleyo-ke ndlela ubukhosi endlini yakwaMabhoko.